too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great kankambukacious ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Human One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Shonko ebatuma GH if they can see so munia bana na ama ogusa enemi damase pass mache bre na sabre mudi musidi na to a mo hwe eyetuma GH so nebusa force na dan no ye no ensema edi him o Ghana de hia de di say ye ka kire mo no eno na medi hu djuma medu betu dwa e de mamunia nebusa for quite some time now no eye Ghana for dodo no bebre na ba bonten abeka wo experience a wo mo ne adopter for any analysis for a wo mo oman mu enya data say bad experiences na ni actual esha say ebra director of linguistics at the University of Ghana Leguano abroad dey story tintin bi eba abonto on the Facebook page where church mu say na ya wo de ne yere Echo Rich Hospital for surgery ebepie mu no out of wrong medication the man no na nurse force almost 3 years it's almost say wrong medication BSc ma chire no na yere ne ehire ne nkwa no I say Ghana for do na so hu say that be the see no ebe ne we do say ye be ka say tia nurse for any doctor for mo ye negligent wo modjuma ho ate say wo modjuma ate say can say and save lives no causing for do na say either say o me lose life and I say woman so ebe irreversible ma brabo ma te say emo ma brabo enko kane na no mu ne hu say ye journalist no bi aba bonten one GTV journalist ni so aba bonten be share ni experience ono so enya ye TV3 for so hostess so ba ko aba bonten na say see ade de obi foforo ono so aba bonten na no bi se ba be kan wa be hye mu Kenya say no crisis ade we ehu hia se ye kasetia na ya Brefo na ebusanfo na ya Brefo no na sentem obegini dimpa wo Ghana sign sema man hu so bra bishop na nyaku wu ya oye interview na Amama Brown movie actress be mu bia te se ekoda ni nsempi ma enam so nti wo fi multimedia dwumekuo mu azese ade wakopie mu wo Angel TV dwumekuo ni mu no wono ode na nudi sem yi eba na wono so kire mu se adopter for ya so ama te se ensem bebre si wona ba ma te se any house sem super na hinta sem super wo dey say for 13 good years na sa asem no wo kai pe na ada no na raho na te se na ni so tata no osun na utimu se eyawa efa asem no wo kenya na osun na ni nsem no de tu dwa ne se wo no so adopter for ya kro wo madwuma wo mu nhwe so enyenti enam so ma ni ma yo se oba wa wodi e kire se wo oba da wetimi oni oba ma di nhwemu ompemu na se ye koyo IVF yi bia wetimi afa yefu na wangasa chima wo oba no saa de na ye awodi e da ma yem no ono edrubra bi oko hospital awonsem atesa wo echi nsem oko hospital ko wo ye no wo wie ye no say operation ye be ye no se na atese nsem na ba awo echi no nka etu obetwa no a doctor for neglect sa won ho te say na sesi anye the time na twen kakra na say nsem bi ekowie echi no krapo no se na wodie na edan yefu a wawo afim no ya pam awode no aka operation no te say ye twa no ya sa pam awode na aka ma te say ye nsem pia bebi akodu no ehu be hia say ye be yi na wode efri nimu se na be ya obetimi enya nkwan atena se enu nti for 13 good years as for ba 190 without wumba utimi say yasema na ne ya pa woke nya ne niasin so baba wo susa because yasema ya na we no no so de ne de betu Ghana for ka say dabi enye wonu nkwan akwa say beba bebre obia de ne de ba bonti wo mo mabusuafo afemawu wo mo a wo mabusuafo wo mo bebi atochema
esa ya doctor for negligence na nurses for negligence no e ya sema hu ya panta hu be ya say aban ni be sha say bibi e de afa na say e ye Ghana for yan ka se be tia wo mo ana se be ka se tia wo mo dwumadi a wo mo di e hospitals se na be o mesakra efe because nurse need ye fa wo se be ye tu wa chedwuma fa wo to ho ema amanfo entimi nya nkwa ana se doctor ni kra wo de ne se wo bi ba no de yare ba wo be ye mu hwehwemu e na se na ye de fa e be boa e na se na ye no se be boa edure na de ka we be ba na enye se wo bi aba no fa ya wo mu na musu mu de ya wo e kan wo la no ada e ye nsa wo mi oba tan a what say ni oba tan po pin for fa ye fun or ko hospital se oba a obo what say wo bi o yare te se coronavirus nti nurse for eyi wo omo se fin so se dabi wo mu suro se yare ni so bi ebetimi akomunti wo mu yi omo se fi abayo no se ma abayo no ne ba wo de aba hospital so ko be bu ni nya e hire omo kwa ya enye no kwa report na e ba nde edo so pan ko fa share experience a utim se emudo even the latest one grandpa na ya Brefo cry dia beto upon teacher say nurse for na doctor for ejuma ye se wo mu nye e wo man mu no wo mu je no ato ho e na dwe ene te se eni su ejuma bi ene wo mu ye ntebe ya wo mu sha senye sa ensem ebe sesa e wo man mu nyama be kobone e wo man no nti eno enkofo bi adwenche omo de ba bi mu so ka se na ya Brefo mu asem a okay de aka enkofo nsem pa o ebi butuafo omagu ebi mu ami omewu esan yare a omo yare ya wo mu koji ayarehwe na omukoja yarishe na tese nurse fo yi wo mani hinta mo na enkyere ho e de kyere mo nti yare no kan kenya yare nka betumaku wo mo so atete ye de wo mo fa mu nti ene hwa ya nhwe mo nti e mo ehwe mo nkwa ya nti ya nana ya Brefo wodi kapa edi se wodi sase me beto abontene no enkranse sem kra de man kofo bi to kra wo ma fam no nim se wo mo nkwa na wo nam ti obi adna no tum bia ebeboa amasa enyukofo na wo mo yesa de no e wo hospital na sa nurse fo na doctor for wo mu de mu tuturo mo yesa enyuma we no wo meta kra magin ebi so ka se dabi sa health center no yare health center na nka se mu yare ye nye mu nsakra ye ntem nurse ni bi wo ho crampa ni great cramp wan sheda mpase se sika wo ntia na e pushing na manyo mama ko ni we mi join NDC mi join MP bo ni e paper di ko na e room na ade ne cramp no ho akade ne won sheda enim se humility ana se abadaya ye di so enkofo emu se obi yare awaye mre no cramp no ebi ni esan se ye juma te se abaye juma te aketwa wo nkan no bo ni e piafia we ko hospital cramp do e wa doctor fo a wo mu nheda enim edwuma ne so nanso omu nim nkofo nti ye di wo ma hye sa position no mo so mu nim edwuma no no kware no so ye yi wo ma to nche ebi also class wa practice one drug no wa practice a che the same practice ade su ensakra bebre aba technology dey bia the moon sisan enu to be ko back kwa question ne da bi obi great me twin phone e share eye medication e wo online e dey address wo bi o tin enim a wo de ne nsema beto nenim as consultation no or addressing issue ne pay dro dia man e online nkofo so ye experience e was sanyama no ehunte be ya sanyama ni nya no aban hwe ana Ministry of Health no wo mu nyire mu no mu nhwehwe mu biem asa nurse for no doctor for a wo mu ni expertise wo mu dwumade no wo mu ntwe mu kransan wo bi oni abotre ai be reporting bia wo hospital say we ni su be ode ye na dwuma na infata bia na ti wo mu hwehwe mu no mu ntimi yi wo mu emfi wo position say na be ya nipa ko hospital so ko je nkwa ana so ko nya nkwa afi ana sa yare sakrampo e de fi ni yare a wo yare mu a wetimi e de enija be fe dan say obede e bad experience onya wa nurse for any doctor for and same ebebe na ibuta for then go hear some of the comments are gonna for edi aba abetuja efa na ya Brefo the story I was sharing na ibuta for and say they be kon the video no so ebetuja edi amamu nti mun share so we efi the Lord only there what eba say with God all things are possible so put your trust in him ono there what about me so was sharing Christ say na mi mu de ade ni nia wo hobby nyankopɔ betime ya ade nia bi nti onfa ne we nia enhye ne mu Prince appear so dia what eba you say giving birth alone doesn't make one successful sister. You are more than successful in life. Be happy and leave this pressure from this hypocritic society. I watch let's say say oba utimi wo nkwan na ma wo ye wo ba obi wo kra wo da nanso ne ba yo no ACP a o ye de say efata a te say wo ko nkan so abrapomunti
won so ni jude mu ye no won koso no ma ni enje san say awode won anya cramp onya baako nti won fa ncheche ne we na onya nto won majorin techi so e dia wode about saying God will make a way, my dear sister Augustina Otiso dia wode about so sad. God will restore it in Jesus' name. Ebenezer Enyam so dia wode about say God will heal you so soon. Jennifer Gideons, Ama Gideon, so dia wode about say you can still give birth by the grace of God. There is nothing impossible for our Lord Jesus Christ to do. Anita Gapin, so dia wode about say sorry my sister, nothing is impossible for God if you put your trust in Him. I would mean say dodo na edia wode batch say enkranhye nkwa Yakopom etimi adinyayo Yakopom betimi abano Mickey Maxi deal ono so dia about say you can't just lose your womb. There is a reason for everything that happens. And also sharing Christ say baby mu no botaye wo ho enti won hye no Christ say na me no nim de na me no nim ne pa a oye ma ne ba enti won on ma kwan keke na Yakopom pe wo na brabom ne embrem keke no aka se be hu say bibi wo ho enti na ne womb no ye yi frɛ nanso we de wo musa nyame timi adenya ye me mu ya adwen wo nyame nhira mo sama nanso obi mfom so enye se wote ho na bibi si ye na ne wum ye yifi ho obi mfom so obi na share that sin na adwumi po a pam ne yefu onim se yefu a wo pam wa operation wo pam a ese wo hwe ne ye na other organs wo ne yem wanhwe na pam na wo de ka ba amma ye yi na wo de ne fi onte ne de me mu ya adwen se nyame wo say on the pap at the man on so from so quite a second canto abonte ni enka sentia wo mo di se dwuma no ebusafo aha na me comments no esi wonso wo dia wo team efa de nana ya Brefo de betu dwa no betimi edi ato your comment section and answer wo experience awenya either say rich hospital is so mo no te say mo ye the center mo gine ma te say go fodo do na kasetia wo mo dwuma mo ye wo nurses for ne a doctor for mo ebiom so another hospital bia experience bia wo with nurse ni bi and a doctor ni bi prescription a amboa wa edi with them and I said they how be abra bia no obetimi de no so atodwa wo ye comment section na ebiem so no hye no so share video we di mo obi bia do adofo wo busuafo na fofo no wo mo so wo mo ntimi enhye bi na ebiem so no follow ye wo ye IG page Atuma G8 and Pacho subscribe to mo subscribe ya midin de na ama u so me be see adase ne be say e she be makram too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great kankambuka ability worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Human One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH.